الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga palanggungan na mga kama Islam. Alhamdulillah yarin ay sab kita niyo karhilan waktu adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in jagahan na to marayaw supaya makakakita niyo bahagi daing ha pangadjian itukbal kato singguro na to bihayaon yan nakabubutang in amin maudu long ta atau amin maksud ingaton sing kita niyo ha waktu ini insyaallah dain ha mga sabab ano daing ha sabab di hikatay masin dua daing hasabab di hikatay masin dua amod tulong ta tinian sa kaulawla aun aniban taruon ha mga dua amoy in di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya ingkatan matayma bihatin kamaksuran insyaallah ta'ala na manjari yari in guru na to amoy dimihil kato pangadjian ha waktu ini muna itukbal ko na in microphone madto pa amin haruhulan nidto han si Pacquiaon before hikatukbal maripa guru na to amin dimil kato pangadjian ni Sheikh Haider Buddin karena in waktu ini waktu niya alhamdulillah na siya na muna ini ni dihilanta waktu long ta mamisarahan diin biya kabayaan niya hibisaraha waktu ini pal yatafaddal سيادته مشكورا. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga kamasan na mukalasahan salam doa kaniukatan amuin dimurungdung sin program sin kami tiap-tiap dom iban especially long sin basa ha dom ini amuin yari kami na inum alhamdulillah in dom ini time sin aku sa na ring hadalam yattu aun ini namisita marikatu tanyo atau temo kanang pa studio teng ha mga lecturer day sab nato pagkavyaksahan musadja hati niya biya kamahangan tu sin kabisihan idsay ni guru sin kita niyo ini hati niya daran day sa magdi lecture haun no binaybayan in siya graduate deng ha Madina Al-Munawwara Ba'gura Kailo guru sin kita niyo Sheikh bin Jadid Imbay Al-Madani masyaallah. So insyaallah dumo kita niyo deng mga hilalaw ng singguro hasupaya kapahaman sin kita ni uno namayan in mga parasawan amin sab sindi hikatayma sin dua asin kita niyo patut na to subay aniban iban arakala masabot da singguro insyaallah unin mga mapatut insyaallah sabihinangun hasupaya taymaun sin Allah taala in dua asin kita niyo hari kami magpahawa sin ta namo iban sin magtakitaki uno bang uno. Salam dua pakatan amu indi murunung insyaallah harum ini kanukan nato in hilalawan singgur nato kalasahan Syekh bin Jadid imbay falyatafaddal jazahullahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna magsalang sukul ako pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ni'mat niya dihil niya kato niyo dum adlaw asabab jatto jadi naman kita niyo diri hilan kawihi magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli ugsarang sukol ako pa management sin ni Daul Islam Foundation kay Pak Tuan Zakaria Muhammad piyari hala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan na sin mga timutuko kaniya abarnamid sa programa niya iwan na sin magsarang sukol ako hama kataw temang hura nagdaro nga sin pagkaradyaan pagdao hadaila sa Sambuanga di ko na magkasabot in mga kanganinganan nila dahil sabi ini harum ini kumawa kita niyo maniuti o pangadjian asupaya in kita niyo
makabalik iban muntol in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu na to, pagkabiyaksahan mabistarasin mga kaulamaan dahing ha mga sabab di hikatay masin duwa. So in duwa in ibadat malago pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ini diakan sin Allah ha mga bariman insubay sila mga yutawang mga duaa magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Diak kita niyo mga duaa pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita niyo karihilan niya karayawan dengan rahmat niya dengan tabang niya. Sabab in manusia minsan pabedi in kusog niya, minsan pabedi in kawasan niya, minsan pabedi in ingat niya, masing-masing siya maghajat ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in siya di na kaingatan yung susungon niya, di na kaingatan yung kamatay niya. Ha Islam ka atawakan hawakon Islam, bukon halawang pagbaya ta in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amura kuman in Muslim mawajib siya dumua mga hidayat supaya siya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi, ya bani Adam inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya kamu anak Adam alaihi salam, hiyaramku hagin hawabaranku in pag-anyaya, wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Iban hinang ko siya muharrama, liangan ko ha antara niyo in pag-anyaya, fala tadhalamu, ayaw ka mo mag-anyaya iyanyayahi. At inin Allah subhanahu wa ta'ala biyutang niya ingin hawabaran niya at tungod sinamoy kaharam sinanyaya. Hawala niya pa liangan ha mga bariman ha mga Muslim in kangian iban sinamuin panglang haanyaya siyabut muna sin Allah subhanahu wa ta'ala in anyaya hiyaram niya habaran niya at tinadi siya manganyaya haipon niya. Nabangsa pa ma in Allah subhanahu wa ta'ala mismo hiyaram niya in anyaya duna hak niya ang panisyonuan fala tadhalamu wa ja'altu bainakum muharrama. Iban hinang kure sabi in anyaya antara niyo muharram haram long si Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in anyaya mga temanghud ko agama Islam amoy inin panagnaan dia akan hipaanib sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu diak na Mu'adh bin Jabal pa Yaman. Ang kanna riwayat Ibn Abbas alladhi akhrajahu Muslim long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh innaka sata'ti qauman min ahli alkitab fa awwalu ma tad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افتدر عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك لمس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإياك وقرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Amini in pagkabiyaksan hadis magkasabot sin mga ulama hawak to diak sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Jabal magpasampay sin agama Islam pa Yaman. Long niya panagnaan long nabihan in ikaw sa ta'ti kauman min ahlil kitab in kauman sungon mo madto katuon mo in sila yan ding ahli kitab ding Yahudi iban Nasara. In panagnaan panawag-tawag mo ang kausmampay kanila an tad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah, hinduan mo sila sin syahadat magtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa pa main mga manon sa ilang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inhum ata'u lidhalik,
bang sila ini magad kay mo timay masin tauhid, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawat, nawaitai sila in Allah subhanahu wa ta'ala pag ubos niyo timay masin tauhid, diak kamo sintuhan Rabbul Alamin magsambahayang 5 waktu ang karon ni basin ang kadlaw. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u lidhalik, bang so pamain mga tao yan sambil sambahayang miyagad na, fa'alimhum, nabaitai niyo sila, baitai sila, anna Allah istarada alaihim sadaqatan tu'khad min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Baitaan mo sila in Allah subhanahu wa ta'ala dia akan kanyo in magpagwa sin zakat kawaon deng ha mga daya taurayahan deng kanyo faturaddu fi fuqaraihim. Iban sin hitukbal ha mustahak niya isyo mga fuqara, mga miskin. Ubos bang sa pama sila jimawab atawakan miyakad timayma sinyadto sin syahadat sin sambahayang sin zakat long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan muad wa iyyaka wa qara'ima amwal, ibot tuod kay mo ayari in pangrata nila amuin arta wala hihaladun kay mo. At tina pagubos sin zakat yan wala kaw kiyawajiban kumasin arta nila. Wattaki da'watal madlum, sabab bang mukyawa in alta nila habukon zakat inyat tu anyanya nabang sa pamaanya niya lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaki da'watal madlum, ibot kabuka kau hadwa asin taun anyanya mayta fa innahu sarta insya kana insya laysa lahu bainaha wa baina hijab bainallahi hijab, wayrun ha antara niya yan amuin hijab, wayrun makatampan, wayrun makablock, wayrun makapagang sin duaa sin taunaan niya. Deng sab ini mga temhad ko ang mastam in maka tapangadyan harif ini muna in tao bang siya magdao kapakauman bang siya magad hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, ibot bogbugan niyo in sunnat ko, wa qala Allah ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, wa qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, bang karon niyo malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala subay ko magad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Maka ata nasabot hadis sa parman ini diak kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipakawain hadis niya naring hamang hadis niya deng hamang kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang inambuk da'i tumagna sin dakwa niya insuway sa tumagna tauhid. Ya Muadh, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab awwal wanagnaan, ayaw mo siya daa ka magsambahayang, ayaw mo siya daa ka maghijab, ayaw mo siya daa magnikab, ayaw mo siya daa ka magmarayaw hamaas sa awwal long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. In panagnaan sin da'i ila Allah bang siya tumagla sin dakwa niya inda akon nin mga manusia magtag-ipon lumasa mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin wisdom, unin hikmat dito bang in manusia himal ka kanya in tauhid lima sa siya miuga siya pa Allah ta'ala, iban naghuna-huna siya marayo pa Allah ta'ala, ingkatan furudul Islam, ingkatan faraidul Islam inya tumaluhay na sa mayta in tauhid magbunga siya humal ka in Tuhan Rabbul Alamin hapangatiin sin mariman nabang so pama in Allah ta'ala humal ka na hapangatiin sin manusia bang so pama in nang daak himal ka na in para daakan lumuhay na. Amitin maksud sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ang kana bukon saan sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin bang intao magdakwa tagnaan niya in tauhid ubos langon ta siya. Ayaw ko tumagna sin tauhid diyan. Mataod mano siya dumukal kay mo, mataod mano siya lumang kay mo, mataod mano siya maigil kay mo. Ayaw. Sabab in hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal day sinamuin panghindo sing kaibanan manusia. Manjari in makata pangadyan din di in hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muadh papahinduan in tao yaman 5 waktu hang kaadlaw.
Aun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan aw al umratu ila al umrah mukaffiratun ma bainahunna illa al kaba'ir majtunibatul kaba'ir. In hadis ini biasa namun hadis yaun. Aun hadis amu in Jumaat pa Jumaat, in Ramadan pa Ramadan, atau kan in umrah pa umrah, makapapas asin pardusahan sibi-sibi. Ang kanin manusia biyaon di magsambayang 5 waktu. Sa kyalupahan nila, in panagnaan sin hadis, as-salawatul khams, wal jum'atul jum'ah. Biya siya sa pantun hadis himuad, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawat fil yawm wa layla. Maka ada pengajian di hadis ini, bukun bunal inyan sin tao magjumat-jumat kita pasal in Jumat pa Jumat mukaffirah, makifarat niya in dosa halom sinang kapito bukun. Wala niya kihatihan in panagnan hadis na may taikato as-salawatul khams, 5 waktu sambahayang kadlaw. Iban sin hadis na hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun nasabut takan Muad bin Jabal, daakan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabaitaan in ahlul Yaman in suway sila magsambayang 5 waktu ang kadlaw. Pagubos to long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in sadaqah, amuna in zakah. Na bang so pama ini karihil na sin manu sa in zakat, wayrun nakapatut sin muslim kumawa alta sin muslim. Sa meta in natuan niya na. Nabang si anya niya long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kabuwa kau hadwa asin taunaan niya karena wayro untun makapagang kaniyan. Ang kana ayaw kita mainu-inu bang aun arama laki mogdan kato kangian tumtumunta ada kala aun na anya yata manusia. In kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, timitindog siya doon hakasabunnalan. Atinya in kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanu sa iban sin luun sin dunya ini, doon suway hakasabunnalan. Dan sabi ini pagka in kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hadun niya iban sin luun niya, nag-base siya kasabunnalan na in pag-anya niya haram. In pag-anya niya haram, minsan pa inaanya niya mo yan bukon muslim. Ang kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna muhlikil qura illa ahluha zalimun, illa wa ahluha zalimun. At ina bukon in kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan niya kasigpitan bala in lom sin kauman illa wa ahluha zalimun. At ina malingkan bangso pama in tao halom sin kura, halom sin kauman na mga tawaan niya na dumatong na in kabinsanaan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. At ina wala sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari ilangit iban sin lupa ini, dunya iban sin luun ini, malingkan doon timitindog hakasabunnalan. Dengan sahab ini long sin mga ulama, az-zulmu haramun mutlaqa. At ina pag-anya niya ini haram siya pangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pa siya hisyo, minsan pa siya muslim atau akan kafir. Karena nasabut sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithnya alladhi akhrajahu min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa hassanahu Albani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqi da'watal madlum, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafira fa innahu laysa lahu bainahu wa bainallahi hijab. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis amuin dengan Anas bin Malik, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafira. Kabuka kamu hadwa asin taunaan niya minsan pa yan siya kafir. Fa innahu laysa laha bainahu wa bainallahi hijab, wayrun antara niya iban si Allah ta'ala hijab, wayrun makapagang sindua.
Nabang sa upama inanya niya liangan ha kafir, bidin na marin inanya niya sin tao ha muslim, sin muslim pa muslim. Liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin mga ulama bi akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah law niya inna Allah la yansuru al-qawma al-adila wa in kana kafira wa anna Allah la yansuru al-qawma al-zalima wa in kana mu'mina. At tinalaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah based hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun ittaqu da'watal madlum wa in kana kafira, law niya sabunna tu din Allah subhanahu wa ta'ala la yansuru tabangun niya in hambuk kauman amuin adil in kauman minsan pa siya kafir. Inna Allah la yansuru, iban ini musyahad kaya saksian sin kita niyo, iban in Allah subhanahu wa ta'ala di niya tabangun in kauman zalim anya ya minsan pa siya mu'mina, minsan pa in tao halom sing kauman yan atin niya mu'min sa bangin mga mu'min ini anya ya di sila tabangun sin Allah ta'ala magpasambo sin hula nila. Ini musyahad atin niya bukod yung pagbisaran tayo di parkala pag-akama pag-akhirat sa parkala pag dunya in Allah subhanahu wa ta'ala biutang na yung kasunnat, biutang na yung sunnat niya hakasabunnalan sa mayta ma khalaqallahu as-samawati wal arda illa bil haqq, wayron pia panjari niya in langit iban sin dunya ini malingkan hakasabunnalan naka-base titimit-tindog in kapapanjari sin Allah ta'ala sin dunya iban sin langit ini hakasabunnalan. Dahil sabi ini inlon sin dunya ini kafir iban sin muslim. Nabang so pa man naka-base in pagpapanjari sin Allah ta'ala hakasabunnalan di man jari mag-anya ya minsan pa siya kafir. Di. So amo ini inday nga mga masabot na to harum ini in muslim subay tuod di siya kuyakan bang auntaw kiakkalan niya. Sabab bayta in Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. In Allah subhanahu wa ta'ala nakaingat sinamun tatapok niyo iban san piatatampal niyo wa ya'lamu ma taksibun, iban Allah ta'ala in nakaingat sinamun na usahan niyo. Dan sab ini ayaw in muslim bang siya nakaakkala pag-usaha bang naanya niya in ahli niya amo sa in kiakkalan niya pag-usaha biasin mga ini amo in pagkabiyaksahan pagdupang ha pag-usaha doon nakakish pag-akkal tawakan ganda riba mag-akkal in tao pataubihan us bang in tao kiakkalan niya pasya umian maingat ako wala ako kiabistuhan. Way na kaingatan wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah subhanahu wa ta'ala in nakaingat sinunon tiyatapok niyo iban sin piyatampal niyo iban Allah subhanahu wa ta'ala in nakaingat bangunin na usahan niyo hawnon niyo yan kiyawa iban hawnon yan gesto Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo mga bariman insa Allah subhanahu wa ta'ala way man dapat insubay kita ni rumuko sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta insusungon na to ini bukon halong pagbaya sin kita niyo. Ang kanalong sin mga maghuhutba magkasabot nila dum adlaw parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kamu mga bariman lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamu mikimatay sa hinggaing kamu mga muslim. Ang paing kamatay ini di kaingatan sin manusia iban di na kaingatan mapatay ka siya halom sin ka Islam atau kan halom sin ka kufur naudzubillah min dhalik. In mahal ka din di insubay kita ni rumuko sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayoon na to irihinan ka Islam hawakto kita ni mapatay biasin kyarihin ya ka to in Islam hawala na to piangayo kaniya sabmayta hawakto kita niyo piag anak sin dumaas sin kita niyo wala na to kiingatan wala na to piangayo Allah subhanahu wa ta'ala in arama na to Islam sa insa lagu-lagu nikmat dihil sin Allah ta'ala hawala mo piangayo dihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala nabihaon insusungon na to ini kubul adlaw akhirat pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala inhirihil
kato niyo Islam hawak tumugto inapas na to diha dunya. In kita niyo mga bariman, suway pa kusukon in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hamang sa lago-lago pag-ibadat amo ni magsambahayang. In sambahayang nyanan nila dua. Sa lago-lago dua mo na in sambahayang. Iban ini suko sin Allah subhanahu wa ta'ala masin ipon niya. Ang kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya qasamtu sala bayni wa bayni abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Atinya law sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi law niya bihari kuna in sambahayang ha antara ko iban sinantara sin ipon ko wa li abdi ma sa'al. Iban hirihil ko na ipon ko in suko niya. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin faqala Allah ta'ala hamadani abdi. Wa idza qala abdi arrahmanur rahim athna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin majadani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala Allah ta'ala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Makna niya law sin Allah subhanahu wa ta'ala qasamtu salah baini wa baini abdi, bihari ko in sambahayang haantara ako iban sin ipon ko wali abdi ma sa'al, hirihil ko in suko sin ipon ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, bang umiyan na in ipon ko alam sambayang alhamdulillahi rabbil alamin, sambungan ko siya in sambung siya Allah ta'ala hamadani abdi, piyudji ako sin ipon ko. Wa idza qala Ar-Rahmanur Rahim athna alay abdi, siyang litan ako sin ipon ko, siyambungan ko sin Allah ta'ala. Wa idza qala maliki yaumiddin, bang umyan na inhambok ipon halam sambayang maliki yaumiddin majadani abdi, liaggo ako sin ipon ko. Subhanallah. Wa idza qala alhamdulillahi rabb wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inisambong sin Allah ta'ala hadha baini wa baini abdi wa li abdi mas'al. Amo na yan in suko ko iban sin ipon ko, iban hirihil ko na bangunin ka ba sin ipon ko. In makata pangadjian bendi nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang, nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Fatiha salah. Qasamtu salah baini wa baini abdi, nyanan sin Allah ta'ala sambahayang in Fatiha. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wayroon sambahayang sinambok tao bang di siya makabasa sa Fatiha. Ikarwa na pangadjian makatarendi tiyagnaan sin Allah ta'ala in Fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatinya makatarendi pangadjian bang hinambuok Muslim sumambahayang pag-uwas niya mag-Bismillahirrahmanirrahim hipos tagna nin Fatiha sin alhamdulillahi rabbil alamin. Sabmay ta long sin Allah ta'ala qasamtu as-sala baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al idza qala alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaqul bismillahirrahmanirrahim wala imyanin Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Artinya amoy to malago dalil amoy kabay ta Muslim kitab niya amoy kabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis. Usap to wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amuna ini sambil pakahinapusan nin suku sin ipon sin manusia sin bariman sabmeta pag-ubos sin iyyaka na'budu ini iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini pangayukatan pa Allah ta'ala. Dan naman alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini uno puji katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dahil sa dito in sambahayang amunain Fatiha in panagnaan sin Fatiha amunain pamuji suko sin Allah ta'ala amunain sifat sin Allah ta'ala in kahinapusan sin Fatiha pangayo amunain suko sin bariman. Dahil sab ini maka ta pangadjian ha Fatiha ini in bariman bang siya mga dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sumanglit na asya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanaon hambok riwayah ini diungog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun hambok sahaba dimurwa asya
long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bunal tuod nangayo na siya dua hangan sin Allah Ta'ala sa lagu-lagu amuin bang siya pangayuan dua adun hangan yan mustajabun irihiyo sin Allah Ta'ala iban siya bang siya dumua hangan yaun hitok bala sin Allah Ta'ala amunain long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long sin amuk riwayat sami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma innaka antallahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bismihi al-'azam idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dingog hambuk tao nangayo siya dua pa Allah Ta'ala Allahumma innaka antallahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Was ampas nangit doa. Artinya Allah in ikaw yan amuna ini tunggal Allah, tunggal Tuhan. Amuna in mangdi akato ayat amun surah taon Al-Ikhlas. Siyabut niya in suratul Ikhlas pupudjian pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-usa na muji ampas nangit doa Allah Ta'ala. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah sabunna tuud nangayo siya dua pa Allah Ta'ala dun hangan a'zam dun hangan sa lagu-lagu Allahu ahad as-samad amuin bang niya paunahan in dua niya sin pupudjan ini ajab artinya mustajabun sin Allah Ta'ala in dua niya wa idza su'ila bi a'ta bang siya pangayuan hadwa ayaun iriyo siya Allah Ta'ala at in makata pangadyan hindi biara siya naman Fatiha ito bang kau mabaya mustajabun siya Allah Ta'ala in dua mo sanglit na akaw hangan niya biasin hadis sabi ni simbanglit hinambuk tauyaon hangan niya azam Allahumma innaka antallahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad usang pasanangin dua long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yustajabin dua sabi ta yunahan niya singan sin Allah Ta'ala sa lagu-lagu Adam hangkan na lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hasambahayang yan malagutod kamumpaatan niya habar iman hangkan na bidda saan in magsambahayang amun kiingatan mo in sambahayang may masinti ibasin bidda in tao magsambahayang mangindua asya halawm ibasinti iban bidda in manusya baran-baran niya in mangindua aray sin makad-makad siya sabmeta in ikaw nangin dua pa Allah Ta'ala ruku sujud mo ibayta mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in Allah Subhanahu wa Ta'ala baying ulungon kay mo ando in ipon niya bihaon in kusog in sub mangin dua mabay ikaw di mabay pindahon ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabmeta doon halom sambahayang yan magsusuok kaw patuhan Rabbul Alamin nabang ko magsusuok patuhan Rabbul Alamin hibayta mo in kasusuwakan mo ibayta mo kasusuban mo ibayta mo yung problema mo ibayta mo yung hajat mo ibasin pagluha mo pagtangis mo ibasin hawak tuwing ikaw nagsusujud masuok ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa fi sajid wa huwa sajid waslong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru ad-du'a nakita mo na law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa suok-suok na sin ipon maun patuhan niya wa huwa sajid in siya hawak to nagsusujud na paggabihat to in suok niya law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru ad-du'a na pagpataod na kamo sin duaan ni hawak to kamo nagsusujud Allahu akbar in makata pa nga dyan din di bangsaw pa makaw imam na makadjari kau dumo aron sujud mo sabmay tamay tundi akan sinsara dua akaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mudi kay ngatin duain ako mag-arab dua akaw sin baran-baran holom sin pangatayan mo hawak to ko nagsusujud pagubos ko dhimikir subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala pataw rin dua mo ayun ako mag-English ayun ako mag-Arab ay ako mag-Tagalog bahasa mo salon mo holom sin pangatayan mo hiwayta mo pa Allah taling kabayaan mo nabang sa pamasab ko imam sabmeta matawid mga makmum mo ayaw ko magpahaba sin dua mo nagsusujud sabmeta matawid mo darat ada kalaon mga hajat sin natay manghud mo sabang ko nagtatahajjud nagkikyamul layl baran-baran mo
pataura indua amu hawak to ko nagsusujud minsan biya din hawa niya amu yatin panghindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjari pag amu yato in hajat sin manus ya insuway sa mga idua pa Allah subhanahu wa ta'ala tumtumunta uno mari sab ini in hikapagang sin dua dengan Allah subhanahu wa ta'ala sab amu yato mabay ko di mabaya bangko makusog mangin dua pa Allah ta'ala jimijikir kanya pindahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala na adik na to pa masabot in mane in hikapagang sinamun mustajabun sinton doa mo tumtumunta in kita subay kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala miyumuwa kita limalasa kita iban himuhuna-huna kita marayo pa Allah subhanahu wa ta'ala in maksud himuna-huna kita para marayo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin humuna-huna kita in Allah subhanahu wa ta'ala di niya lawaun in amal ibadat sin ipon niya iban duaan niya nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamakna niya in Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magtayma sin dua asin bariman doon hatu parkala suway mo ingatun into parkala ini muna in Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga aturan pagtatayma niya sin dua amun pag-ubos mo dumua mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin sa upama rimo ko sumujud kaw nangayo ko rijiki pa Allah subhanahu wa ta'ala rijiki unong rijiki sakali pagwa mo ring ha masjid magtu ikaw dihilan sa pamasin atawakan pagkaon atawakan kawasa atawakan hinang inya to rijiki mustajab magtu sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan lang mo mabay ako ya Allah magkarayahan pag-ubos pilad loroon ini ikaw nakawak ka usaha Allahu Akbar usat to ya Allah mabay ako aun sa upama ini hikakusog sinbaran ko amuin lapas din kataan amuin sakit dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pikilan marayaw asupay lumayo din kataan hinang amuin ikasakit sinbaran mo yato tawfik dengan Allah ta'ala mustajab magtusin Allah subhanahu wa ta'ala indua mo kana mataud san bang imano siya mangin dua adakala mustajabun magtusin Allah ta'ala hikarwa inya to nagbaynat magtuin bunga sin dua hikarwa niya atinya tasripun si Allah subhanahu wa ta'ala atina bangko mangin dua so pamalong mo ya Allah dihili ako so pamalong mo rijiki ya Allah sabay ta miskin ako bihaon ubos to indua mo yaon biya pila tahon wayroon ini ko masimasyalong kasigpitan us jima to so pama aramalalam sing kauman mo nasunog piagbunuan piagbahaan ya kalau isin Allah subhanahu wa ta'ala akon ning katan manusia in sila to miyatay atawakan ini napinsana atawakan nalawa sa ini ko buhi ko so kiasrip sin Allah ta'ala divert sin Allah ta'ala in pag-response niya sinamuin kwan mo sinamuin dua mo biasin so pamalong mo ini ya Allah ang mga kabataan biya unso pama nag-i-school mabay sila makapas board exam usat tudum adlaw magtahajjud nakapas sila atawakan di usaon din hama kanila tuyo na kailo magtahajjud tuyo na hinangin sabab mag-study sa awi nakapas was awan aramala so pama minit na sila ding hakapal miya kad sila so pama naluno ding kapal masyaallah siyarain nabuhi atin Allah subhanahu wa ta'ala dito amo in pagtabang kay mo hawak to ko nalunod afdal na sinamon tiyabang hawak to ko nag board exam tiasrip sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan niya to magbaynat magtuy in dua ikarwa ini divert sin Allah ta'ala in pagjawab niya sin dua mo hikato yudakhar ila yaumil qiyamah tawun na sin Allah ta'ala in bunga sin dua mo adlaw akhirat ang kanna adlaw akhirat mga bariman makusog magdua pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsud nila palam sin suruga nila kublaan sila bang may tahaw no rimatong in mga nikmat ini nabaytaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya tumtuman mo in dua mo alam sin suruga alam sin dunya wala na mo na dihil kay mo tiyaw na mo na kay mo alam sin suruga ini naman jari in bariman bang niya kaingatan inyad to lumingkat in huna-huna niya pa Allah subhanahu wa ta'ala lumingkat amuin pamikil niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan in dua dahil mga surut niya in suway kaw di mag-us-us haway hajawab sin Allah subhanahu wa ta'ala na rin sa amin pagka tiyo-tiyo waktu na to
unin makapagang ding ha mga jajawaban sin Allah Ta'ala. Dan sabi ni sabuton na to in hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law niya buk riwayat law niya inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin kama amara bihi al-mursalin faqala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati wa ma razaqnakum. Artinya in Allah subhanahu wa ta'ala diaaknya ya ayyuhar rusul, ya kamu mga karasulan, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, kaun kamu sin kakaun marayaw. Artinya sutsi halal. Pagubos niya to marazaqnakum wa'malu salihan, iban hinang kamu hinang salih amal salih. Amu ini in parman sin Allah ta'ala hamanga sila karasulan. Usat to hamanga bukun rasul diak nasab sin Allah Ta'ala in mga mu'minin ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, kaun kamu ring hamanga rizki marayaw, rizki halal marazaqnakum uno in rizki namo kanyo. Law sinrawi thumma dhakara rajulan atha akbar, rajulan yutilu safar atha akbar yarfa yadayhi ila sama faqala ya rab ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Artinya ini Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, artinya insya sutsi malano di maghajat uno la yaqbalu la tayyiba, di sa tumayma bang bukunda sutsi. Wasat to pagusin hadisat to amun kinapusan niya siyabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulan yutilu safar. Atina haon hambok usog masub siya, atina magtulak-tulak yutilu safar, atina magtulak-tulak mahawain pagtulak-tulak na lugayan siya. Ash'ath akbar, atina insya yaon kakitaan doon kaniya amuin athar sin safar bakumbon, amuin tanda sin among kasigpitan niya magtulak-tulak. Yamuddu yadayhi ila sama, yamuddu yadayhi bihayin lima niya pataas sama, pataas langit. Iban pag yan ya rab ya rab ya rab, makusog sa mangin doa pa Allah subhanahu wa ta'ala sa in problema. Wa mat'amu haramun, in pagkaon niya haram, wa mashrabu haramun, in pag-inom niya haram, wa ghudhiya bil haram, iba sin pagkaon niya pagkaon si haram. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anna yustajabu li dhalik, biadi inna katayma sin Allah ta'ala doa niya. Maka ata pangadyan din di muna inna Allah tayyib, malano siya sutsi siya, di siya magtayma ibadat mamukun sutsi. Ang kanna di ko manjari magganda riba, in maksud mo maghaji. Ang kanna di ko manjari tumakaw badyo supaya ko makapagsambayang karena in satul aura wajib. Ang kanna di ko manjari umusal babae bambukon halal kawin, bambukon nikah, la nikaha illa biwali wa syahidin adlin. Di ko manjari sumuok paasawa bang warun wali, bang warun syahid dua. Uwas nganan mo sa ibadah pa Allah Ta'ala bisin mut'ah. Di sabmeta inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Di ko manjari maghuna-huna lang mo ini mangakal ako atawakan magdagang ako syabu, uwas in maksud ko magpatindog masjid. At in maksud mo marayaw sa hinang mangi. Hinang mangi ini long sin Allah Ta'ala la yaqbalu illa tayyiba. Bang in maksud mo marayaw di tay maun sin Allah Ta'ala bang bukunda in hinang marayaw. Ang kanalong sin maulama long niya al-ghayatu la tubarrir al-wasila. Bang in maksud mo marayaw di niya dayaw ingan sin mangi. At bang so pamamangi dasya minsan maksud mo marayaw di manjari. Amat turing ha mga maka ta pangadyan din di bisin mag-ayil ini. In mag-ayil ini uno mo kumansin mag-ayil wajib magsambahayang in tubig suway aon nabang so pa ma in tubig yaon tiyakawan mo ipag-ayil mo di manjari sa meta in mag-ayil ibadat la yaqbalu illa tayyiba. Amo turing mga pangadyan maka na to hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in bang in maksud na to marayaw suway isabin hinangon na to marayaw ang kana di manjari ang mga kabataan bihaon amo ilang naban magmeeting kita magmeeting inusog yabasin babae
Us imaksud magpikir sin agama. Imaksud malingkat sa inhinang buko marayaw. La yaqbalu illa tayyiba. Di naman jari amuin magdakwa kita us magputing kita. Magdakwa diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa amon magputing kawang man in tao makahati sin agama di man jari. Sabi ta innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Di ta kita man jari umusal sin haram. Amuin bang man kumusog in Islam. Sabi ta in Islam di siya maghajat habihatto. Innal izzata lillahi wa li rasulihi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alay. Amo ito sifat sin Islam. Inasal-asal sin Islam di maghajat sa manusia. Amura kuman in manusia maghajat sa Islam supaya makapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta sabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutilus safar. Sa may ta in tao musafir inyaon ini mustajab in duaan niya. Sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa siya musafir bangin pagkaon ni haram iratay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in kita niyo nasabot na to kaina in kita niyo bihajatin masatin nakalando in hajat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin subay kita niyo mangin duwa kaniya sa bangin pagduaa subay na to ingaton bang uno hindi katay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay aniwan na to in maganyaya. So in sa lagu anya rin di amuin bang kita niyo makapagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana nasabot sin Allah ta'ala dalam sing Quran, ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Law hilukman ha anak na ya bunay ya uto ko ayatud ko magsyirik. Sabkana inna syirka la dhulmun azim. Karena impag anya ya impag syirik siya indakula dahing hamanga siya in puunan sinamuin sa lagu-laguan niya amo ng pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. So ini dahing hamanga ini sabab di hikatay ma sindua sinambok mu'min banga mo inaon na anya niya temanghud niya muslim. Ang kanna adi pa ko makapangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala tumtuma ada kala on hak sin temanghud mo naka mo. Ada kala ini aun nabin sana mo. Ada kala aun nabis sarang mo may temanghud mo. Na subay kaw yaon mangayo kamaapan kanila. Subay kaw bangaon utang mo sa pama, subay mo bayaran. Atawakan bangaon sin alta naka mo subay mo hirihilad to. Usad to ang pakaw mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala was in pagkaon mo subay halal. Subay halal amuin mahinang siya unod sin baran mo umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alam rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil sabi ini maka nato pangadjian harum ini in subay kita niyo kumaon halal, mamadju halal, ibina mo in di kita niyo manganyaya sibo da alta atawakan pangarta atawakan dugo atawakan kamaruhan sin temang hudta subayat to pangayon ta kamaapan sabab in anyaya di siya mahinang sabab atawakan in anyaya mahinang siya sabab di hikatay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin duwa mo minsan pa in anyaya mo kafir minsan pa in anyaya mo bukod muslim. Dahil sabi ini mga kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kita niyo ini parihalaon sin Tuhan Rabbul Alamin amin taupikan kita niyo pahinang marayaw sabab amurat to in maksud sin kawi sin kita niyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadtuna in pangadjian lang ta sa rayaw-rayaw dahil mga mapatot na to dungdungan sabab yung mga ini na matagi kita niyo lang ta magpanghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala na manjari yung mga yad tutuwi bukuning katan yad tumatayma subay rasya makadha aturan habitikan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy niyaon biyabay ta kato tanyo yung mapatot batukon dahil haamoyin panagnaan kita umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala na in muna subay kita magpahati kaniya muna mag-introduce sin baranta madto kaniya umalop madto kaniya bihan na sarta na sabuton ta siya marayaw bihan nabuko namin sabuton niya rihadjapay sin simud haruholdol sin dila subay ito lang ta dahin dito haamoy ini bulian sin jantung sin kita amoy in yaon katan in pangannal timututog amin uno-uno sukaton mo
iyad to piyanganganal mo bihan bukon na mo ilabad sadya indila madtubihan wala doon yung panganal na yung mga yad to tanto sadya yad to matayma bihan ayaw pakalong ta harap na patuhan Rabbul Alamin minsanin maas ta sadya bihan mga yukaw rin kanya ununo na yung susukaton mo usdo kayong kabtangan mo iban sinami maksud mo maray hati ko kahunitunitan kita dumawhat si mga yad to bihan na yung mga yad to hambuk panghindo sa rayaw-rayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala ha indoon yaon sarta biya mga aon nagkabasa na mo iniring ha mga ustream yaon tukbal sin pagsukur nila haamin lang niya biya mga pagpatumtum yadto magsukur tuod lang niya kaniyo mura-murahan na dihilan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan iwan papagbarakaton sin Allah ta'ala mga ilmo amin piyag katukbal niyo alhamdulillah yatay manghud magsukur sin biya mga amoy panghindo ayat to insyaallah ta'ala kato taniw katan biyahad to ray sabi maksud sing kami ang kaninihinang namuin ini supaya kita niyo makapagsawsaw sin nikmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala manjari tukbal ko pa kuno na to magbalik kamin kain ayat to siya isa bimbya mga kumabtang ununo nakabayaan niya biya mga dihil kabtangan namin maksud sin ni pangadyan sin kita niyo biyaon Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah malaggo in amuin nakawa na to deng ha mga fawaid kalabbihan sin dua ayat to iban kapaiddahan sin pagdua tataymaun iban sindi taymaun so deng ha mga piyahal yan kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya na sinasabot sin guru na to kalasahan ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab tinya pahal yun kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadua sin tau na anyaya misan pen kaunan niya kafir amin maanyaya musya halik kau misan payan siya bukun muslim maita sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa bainahu wa bainallahi hijab sab wairun utlang ha antara niya iban ha antara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mama gangi sin duaan niya yan di taymaun sin Tuhan halik ko way tampan amin di dumatung dumagpak pa Allah subhanahu wa ta'ala in diwaan niya hat amin kaymuhan intau yaw naan niya musya dua wayron pasan intau maan niya hindi sa mangin dua pa amin makabaus siya bang biya mga paamuhon misan harwa arakuman yatun pihalyan kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyat tuin dalam niya hati niya in kipihalyan pakato taniyo ha para kala pagdua amin di tay maun sin Allah talin dua anatu isab misan pay sabing kaunan tanaan niya ya arakala isablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagkaun ipag ilang simbasa malayong pag-inom makan niya sin pagtamong-tamong niya iwan sin napakaun pa sab sin haram din sabing katayma sin duaan niya at niya pihali day sab kita niyo sin amin ini kumaun sin mga hiyaram iwan sin usaha bukun halal at niya haram di katayma sin duaan nato amit tin pihalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha amin kaya pahaman ko ha lecture sin guru nato mura-muran bang man hatinin kamu in nakapaham day sa barang head to damikyan dahing ha mga nasabot sin guru kaina tinayin kita niyo amin masub mangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sinununing kabayaan sin kita niyo katan na suwaybay sa labay biya pangumbaid long simbahasa labay siya biya mga ini misan dakuman pangumbaid pa Allah ta'ala ya Rab in ako ini wasiding hamin pamudjihikan in ako ini ipon mo sa ini andu barhajat ya Allah narihili kita biya ini amin pangayo hakabaya bukon sa to min biya ini longsin bahasa makas lain pangayo patuhan mangayo ko magtuy sin hajat pusin misanin namudji wala ko misan nang lanalanakan ni mga pamakun mga ini hatin mga maas so iba diskarte marayo longsin bahasa sa Allah subhanahu wa ta'ala di maglagi diskarte biyato amo sadya aun adab bagyan tinya pangaddatan sin magdua subay ko sabsu ini ini mamudji patuhan na Rabbul Alamin ang pagkusumalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pagkaw
ini hati niya mag-i'tiraf ampa kawiya umamin sin ini kawiyaun nagdusa iban bardusa iban barhajat patuhan Rabbul Alamin sabi kita ipun sin Allah Ta'ala barhajat pakatan ampa kay men ya Allah wayroon sa ini mga makaunsin kami ini ikaw rin magdiril rejeki andu ganapin rejeki namo kaya ingatan namo kaya susulat mo na sa wala namo kaya ingatan bang pila andu ganap-ganapi pang biya mga makajari dabang biya mga wayron paghula mga yusan si biya mga paghula bihan bihat tin biya mga kuan iban sin unupen biya mga kalakian so alhamdulillah tin biya mga kapahaman ko mura-murahan ka ko review ko sadya kasupaya sumaway sabkan niyo iban hasupay sa bahati niya biya mga matay maano sinamu hatid ti mga faida biyan lang simbasa deng ha lecture siguro nato alhamdulillah kaluya mga ini aun his sa sambungan ni Pak Tuan Jack atawakan syuring kakuranta bang biya mga unupen kuan insyaallah magsyukurkan yung kata ari ko pa katukbal pa amin dimil kato pangadjian hindoon damikyan da isab in langkwad tumasabot ti Sheikh Haidir hindoon biya mga kuan amin biya natatali ko sa takyarungan kumarayaw atungod sinamoy in dua long ta umbul hambuok ha lawman sin gumi ini amoy in piapakay sing kita rumadlaw amoy tiagnaan iban sin pamudji sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung sambahayang yadto in amin malaggo deng hakatan ha ako amin biya mga panayma ko yadto ring ha pangadjian nidto hangkan na in rasul bang siya magsambahayang bukon siya magtagna deng ha bismillah tagnaan niya ring ha amin pamudji sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillahi rabbil alamin then dito hadto sa babamuto yadto in sa laggo ini kabtangan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya naamod din piyang hindo niya harasul pabaytaanin umat niya suway bihad din aturan alhamdulillah naamod din biya mga nakawa ko ini mahal ka ding hakatan namin pangadjian hindoon nakawa ko alhamdulillah na manjariha ini yadto na in waktu sing kita niyo sarta inambok guro tayo ni mga aon ko ini lecture niya ini nari na kami magpalugay sumakawa hibalik ko pa guro na to di pa siya long tamakadua kaloon kabayaan niya hibisara isab insyaallah falyatafaddal in kay napusan katuan magsalang suko sadya ko muna pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli ka niyo biasin pagmatuyo niyo hapakaradyan ini iban nasin ini markas dia alhamdulillah bihaun foundation kahapon dayaon nahinang nasya muassasa foundation dengan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini subay ini pagkukuya kasing kita ni muslim iban nasin mo ini susungon pa mga markas din dia sambuanga mahinang na sila foundation bukon hat markas dia ini iban sin mga katawte manghuran kuren dia sambuanga iban sin mga kawatan din ni MSA iban sin FMSA susungon yan nagtagna nagpipikir sin mga activities niyo insyaallah in Nidawul Islam insyaallah ipatuan ni ready tumawang iban sin makipag long sin bahasa ugnayan kaniyo insyaallah iban sin katawte manghuran doon ha Manila ha Espanya konsum yaon insyaallah makapagkita-kita niyo rin doon iban sin katawte manghuran ha Madina ang mga madaniyon almanadi rin doon assalamualaikum kaniyo iban sin jamaah Riyadh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.